Pionerskiot dom Trajče Maglovski bil kulturno-obrazovен centar koji bil formiran vo povоените години. Gradot Bitola go formiral Pionerskiot dom so cel da gi obrazува, vospituva, socijalizira i vozdignuva kreativните sposobnosti na decata vo nivото slobodno vreme. Nego go posetuvale mnogo učenici pioneri koji členuvale vo razni obrazovni sekciji, muzički grupi i sportski timovi. Najdobrite členovi se ispraćale na razni nadprevari na republičko i sojuzno nivo, a tije često se vraćale so visoki plasmani. Tuka se učele prvite noti, anglijski zborovi, soobraćajni znaci, sportski igri i se otkrivala magijata na crno-belata fotografija. Prvi od pionerski dom bil smesten pozadi stariot teatar, vo blizina na osnovnoto učilište. Goce Delčev. Sekcijite i zabavnite aktivnosti za učenicite se premestija vo noviot pionerski centar na ulica Rooseveltova, koji sega je objekt vo sopstvenost na evrejskata zajednica vo Skopje. Trajče Maglovski bil partizanski kurir i učesnik vo NOP po poteklo od selo Smilevo. Bil učenik vo Bitolskata gimnazija. Vo jedna negova misija toj bil presretnat od Pero Pačata, Makedonec sorabotnik na bugarskata fašistička vojska vo selo Lavci i zastrelan.